Mayam Mukrumzari, Impact News Ki Manung Hutna Ming Tabi Punung Poham Tram Oxeri. Ngasi aku nak kena sekedar topik kasi maruina monetization ki impact sini Manipur kari aku ki hafta ama helo fauda masina video sai teng kan film de lady tasing namak aku ki impact se handarak libra prajamiam da wab ki sang hingal libra handarak libra amasung overall magi scenario si karino habki matang da khanan ne nagadabni kiram sigam rile na ngasi ki aku ki studio da lengsen dura review si aham ta ai action writer lengsen si Dr. NG Bijoy spokesperson Manipur Pradesh Congress Committee ni wazaw tram oxeri and welcome to Manung Hutna adu hek thangna lengsen bisna songtham Bijoy I hek thangna lengsen bisna songthang Bijoy spokesperson BJP Manipur Pradesh ni wazaw sutram oxeri and welcome to Manung Hutna adu hek thangna may the lengsen bi basina si isli labanta singh State Bank of India Officers Association North East Circle Imphal Region ki secretary ni aduga deputy manager ni wazaw tram oxeri and welcome to Manung Hutna wazata ki yana laksan ki posi akhoi yes ngarang di kitang phungto khibdele swapan guptana swapan kumar akhoi ki phungto khibdele re 15 crore paisa si akhoi SBI Imphal branch tagi akhoi ki kaithok re habi ko phum damadu kaithok khibal leite ha poram dile tabudu parjamiam na singnaba nongmo nongmagi hengal abi maram umdi even ngasi makta da akhoi ki pawdu yaw khibada yam kuina lepa kanda akhoi ki yam thing pirakpa pung nipan of dagi lepa tre tagi lepasna pung amadagi paisa kaino si engagement sa hoba onto onsin to thab inkhang ja hoba adagi mu token si kanawum na pangpi da pirba akogi niti niyom nai dan tawrabra habi ki posa ama yamna sauna akibam lai adagi mu akogi paisa yam paiba mising se matau khram na moina paisa lokthuk poki kano si usu de aduga singna busulite masida bank maroina State Bank of India koi lead role ba koi bank sigi yamna singna ba amal lari bisi matang da kari phunduk ni paisa hena akogi 15 crores lokthuk ki bagi अदुगी वफम दुदी सोशल मीडिया के अरान पाव दुदी अरान खोइना नॉट representing State Bank of India नतना अतोबा बैंक की not only officers and clerk नतना अपन बा मयांगी पोटम ओइबनी ना खोइना मदु अरान पाव नि हाइबदु कोई मीडिया की थ्रुदा कोई सेंटोक सगरे अदुगा हजे हजे क्यू ले पिबगी सिस्टम से खोइना लाइरिबा रिसोर्स का मियामना अदगी मियाम न थोमजे लेबसिगा चानदबा अमना पिकपा अमना चावबा अन मानन चटखरगदी क्यूसी ngasi क्यूसी मसिंग हंदबा याबने अदबा अखोइना फंगिबा रिसोर्स हारगदी अखोइदे लेजरिबा स्टॉक अखोइगी लुपा लिसिंग अनि चटपिगी लुपा चाम चटपिगी स्टॉक असे असुकिमतिक नेमे अदना मियामना थोमजे लपना हेनबा अदना दी स्टॉक सी मरांग काइना लेरगदी अखोइना चथरिबा पोटसी अखोई एग्जांपल हैरबदा अखोई सिनबा यारिबसे 4500 ने अदबो अखोई स्टॉक लेतबनिना मयामना सिलदिबसी लुपा लिसिंग अनि सिनबा यावी अमा सिनबा यावी लिसिंग मरी पीरिबा अयाबा पोतो असि पलमना सिनबा ngамदबगी तंगाय फदबदु लेबनिना अखोई मीसिंगसे मांगे सागी ngarang lepamadu ngasi mu lepagi ma adugumba thoina thopnina क्यूसी मसिंग इता तादरी Zamatang sida akogi 11 November da akogi 107 crores ma Manipur da lakramni ado 15 November da mu koi 281 crore ma lakramni ado bo hairi ba 281 crore se Manipur da lakramni na asoi queue gi handaba sung paisa phangde habagi complaint sim da yamna nongmono gi adum leptana akoi hingal bi maram si tasing namak paisa sing si bank sing da supply to bangam da gi possibilities ma really tra brantak si matang sida ngarang chief secretary ri jegre mayam na hana ngasi hana khangbiram da be अखोइना करेंसी सेस हाइबा वाफम हम के पथुकसे करेंसी सेस से कोई बैंक तुदा लेबा अचौबा पाक्सीगुम्बा योट क्यू पुमनी हारिबो पुसी लेरिबा बैंक तुके स्टेट बैंक की ओबे यू अदगी यूनाइटेड बैंक की ओबे मदुनते स्टेट अखोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिनी हारिबा रिजर्व अखोई इम्फाल दा अदुम्बा करेंसी सेस अखोई स्टेट बैंक की सुमसिंग अमदगी है ना इम्फाल की दमकते देखो इम्फाल सेक्रेटरीट ब्रांच पाउना बाजार इम्फाल ब्रांच अदगा इम्फाल द लेरिबसी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की करेंसी सेस ले हारिबा मयामना सिजनगदब बिसा से अखोई मसा मसा की करेंसी सेस लेजरगसु हौजिक रिजर्व इन इंडिया की अनौबा हाइगदरा कोइने खंगदबा हाइगदरा कोइने खंगबु वाटपदरा हाइगदरा इम्फाल ब्रांच मयामना सिजनगदब बिसा से only Imphal branch is a Pishalapa. Imphal branch की मसा की retention limit हमें लेजे 240 crores. अदो रिजर्व की इंडिया ने क्वाइट के तरका ले भी मतलब दा
Reserve India na thari se Impal branch only ahan but 1.107 ne adi masagi lejabagi ngambigi capacity su tumbam mandri 107 du na di only state bank na tip sida ta gadru si atoba banki lairi even post office ki su lairi moi me am yen thoki matam da branch sing sida moina branch ki masa branch ko dim ki retention limit am lai amount am lai aina me am da disclose high amount do madu masung amo phangam dre branch me am ar masung du phangbang am dre bani na moina leba hoje hoje demonetization ki tawriba exchange ki tawriba sidadi mayam si matam chana mafam chana mong tana maring sumna akoi maning thum singam de aduga amuka no kiu se adum makata na dum chathare darka leibani na ozado si latest oina akhoi RBI gi official dagi natraga mari le na authority gi makai gi bank official singa high conditions smile le have sing basi information guma pb rak di lebra latest masi actually RBI dagi laiba paisa se state bank sunate United Bank sunate it belongs to the state of Manipur. Adoidi, I give state to pay Kamla a habise. Masi Paulo Vitai, some. Adoidi, I give state live paisa, Matik Shadri, Harigadi, Amukana. Ko, I could I have him to put a pesa wall and have. But Hariba cano say, currency chase some Gimapudi RBI ni. अखोई के नकना बना अखोई के हुई की लेजरी बा सरकार ने वेदा अखोई ना मणिपुर दे लेब ने मणिपुर सरकार ने अदर नदी मणिपुर सरकार ना स्टेट बैंक दगी खर हेन बा सेनफम अखोई की इवन ओनली ngasi su Impal branch de ne lais UBI बैंक की सु remittance tharo haibada ko state bank na haibada mapangan yam na kan gani stade UBI gumda natraga akhoi ki pauna bajada leijari ba natraga akhoi ki Impal secretary le branch de su magi sakthung phangaga diko miyam ji khara hojik wari ba sikirang kokpang adi government na masi ek to gum to evene to butaban okay oza bizo congress ki akhoi maming sak mana mang dina akhoi congress ki BJP na hajar ke akhoi oza Dr. NGB jo akhoi hojik leriba conditions Manipur yamna wana re akhoi ayuk tagi even nungdang pung 13 dagi lepaga ngasi pung ama ani da phang haba mayam akhoi thingza phangse audio films da akhoi even tha akhoi hapta ama hena sangsang gram adu situation se improve to bi mota hena film soksale hoi paisa asoi bakra akhoi all 500 natraga 2000 note chu nataba khakra di chatna bor adu yamna minimum oina sina bi sang ma lei hiram sida akhoi Manipur ki kano se kona na ba hoi amukta da bulk ta kona ba ngamdraga su masigi kano se hengat pinana ba akhoi government ki maikai digi akhoi concern authority da khangan bi ba lekha pressure pp kar so dai khetan wafam khradang thamjage clarification ojiki bank ki koi spokesperson na heavy grise so da mayam punam na khangi madudi akoi da leriba nasi demonetization to risi maru in 500 and 1000 notes which contributes to 84% of the whole currency in the country. Now only remaining denominator sina constitute is 16% kaltine sima demonetization effects. Now exchange of notes 4500 permittorami today it has been slashed down to 2000. Now sigi port mein am si Manipur sarkar na sigi de regulate to bunati. It is done by the RBI and the banks concerned. Manipur sarkar na direction p bunati. Now sidai da karigumba sigumagi fivam zile regadi bank itself in collaboration with RBI. But this is totally tonganba channel amana. Manipur sarkar na control to the channel na. Now channel zi smile regadi if we receive informations. Wavdi ure mayampunamak sigi potsi because of the defect in the system of demonetization. Sigi potsi legragasu sigi ekoi da warisidi bank dasu ekoi na chibam thokte karigino ngasi bawda denominator ekoi na thingriba 500 and 1000 denominators matik chana laitri 500 as yet was about ekoi udri masa now sina ekoi sideda ai demonetization sigi bank dai kemta keno tawning aduga bank dasu ekoi na direct hete ibiyaroi bank na su bank ki sigi keno sina su ekoi dasu information government ga type to changi because it is entirely
different channel now so the ina haning is see the demonetization ki to systems the language khangudri si kai no da ai khoi gi say lairiba India ki population 120 crore little above that laiba chauraba sumba population sidai da demonetization immediate to matamda kari to do noise moina khanglau da badi ai khoi da lairiba people mayam ji population mayam ji manung da rural population mayam ji bank account holder maximum maybe more than 60% account holder amtanati cash flow is royal the cash handling not financial through banks and cash handling to zeriba la mayam jing totally moidi suffer to adage mu chidi yengbiyo rural economies da chida effect is for example hojiksi rabi season ni moida hen cash handle to zedramina por lei bizung ngamdre hojik sit mathang da di hojik mana masing maru marang dama effect ora sigum bagi impact mayam si yenghok daba aduga se mi gida sigum bagi no ji system di demonetization to wi gaina Sweden gumba hardly 3 lakhs little more than 3 lakhs population labor jaga du da di moida cash handling to de either cards or through koi gi hojiki ATM natraga check ta adi case ai when handling sung to da adugumpa adumaina khalubra khangde adu ai khoi ju sigi type of say demonetization to bataramadi ai khoi gi population ji da bank account holders je ensure to madavne maximum numbers je bank account holder wen madi sigi problem ji thom wen aduga di hasty oi pre plan to de pre plan is no planning hiding ever no planning aduga bank money thing ba we support but not the system is totally unacceptable so I know kitang tamning is akoi me am di khamin nare viewer me am dai na kitang thamjaning is fake money fake notes haibama black money haibama say da akoi gi literate were zu khara wat pa illiterate me am di kari no ji khangdri fake note haibana aran ba asab note number duni ai si lande ko koi bank experts yo bidi black money haibana those money without income tax thi the money du buni black money is haibadi hurala na tan ba hurala na thamba ngasi sdai da in haning is BJP government the join thamning is ai Manipur state ki nataba India government gi state thamning is black money is ngasi ai ngonda leiba ai white money is tolop tagi hajarage ko tolop dai tan bse aina ngasi hawai chemai natraga aina thau khara leiru bse ai black again ni ko white money ni ko now see foreign black money won gi bi maram di hairi ba missing duna maji thamjalaga income tax load khara di ai black money won ge ngasi black money when ai ngonda lakho pisa khara leire kala madu foreign white money won ba ya aina madu sin amatam da karino jinga gangde pa gangde le moi tax thibi ba kambu white money won doine simple kuba kunam ne so the black money in the say whether this is to control black money or fake money sima senganingi BJP da 1 2 black money were di ngasi di black money di hoji encourage to re bank da yam darkar hoeba hadi lupa ani chapi ki darkar tin hoe leite hoji phangde aji koi gi spokesperson bank spokesperson ajo madu yabida ba to roina khali maram di ai gi darkar tin leiba kai no da ai gi natraga tara chapi ki note si ai function gi darkar hoe leite bana phangdre hoji kiu da jule kani adu di ai namu kai nom to ga samau phangna baji ai samu na trasu angang khar gi through da paisa do say 10,000 khagi kai je gadab do 15,000 lage no angang jing duna ai banki official jing da ai karim to charge do de but system is or is 15,000 to gadi ai phangi kadai do no black money ai ni sigi tobugi khudung chawa makak se da o paisa se lothok pa yana na ba potu phangna ba sigi advantage mo se da period thawin pibnate automatic ho jaraba man demand and supply sigi gap se
It's so white. So white. Ngasai thambigre. Demand himba. The supply is less. Oh, zamju aduna takpade demonetization ki process ama policy ama move ama lai se lodr su ya hebani. Money. Okay. Zamju si matang se laksige. Ngasi si parliament ta su yamna kanna launa ba khungna ba khogi opposition na khogi kano NDA government yam sound attack tokre Gulam Nabi Azad khogi senior congress leader na hayu matam da khogi uri attacks degi hena sathi mase worse more than uri attack और पाकिस्तान किलिंग दगी हेना साथी ने ना हाबिदगी मसी लाउन दना भेंके आना युना मासे एपोलॉजी तो गदे हेबो फुम हारी टीएमसी ना मो हारी बकनो सी अखोगी रोल बैक तो गदबने हारी कांग्रेस ना करम मुखंगी पॉलिसी नो ना हंगी अदगी अखोगी मनीष तिवारी ना हाबि मतुंगदा हारी बकनो सी डिमोनेटाइजेशन से इलीगल मो हारी अदगी पी सिंदम फॉर्मर अखोगी फाइनेंस मिनिस्टर ना हाबिन मोनेटाइजेशन विल नॉट एंड ब्लैक मनी हाबिरी ब्लैक मनी जी टैक्सेशन के थ्रू दा अखोगी थिंगदबने हाय वजब जे करे हबिनी होजिक मणिपुरदा मिजम प्रजा सिंह yang wai je ya jai adu masi short term pain and long term gain ne dum adaga misam praja sin ngasi wabiri ba humang tabiri ba queue le ba khopal le mem ai sigi apai songi tv channel de gai moida haijege makoi gi humang ma mandal lem na mang adu na te masigi matung da koi society de am chawba change mu ugune ba generation amani hena chathara ba corruption si handagani अरगा भोट अफबा मी थोलकनी पैसा न भोट कानी कायन खन ममी सिंग द लोइ मांग्रने नंबर 1 चिनी नेक्स्ट मसी अखोई प्लानिंग फजन तौदे हाइबे दि लाले करिगिनो द टाइम्स ऑफ इंडिया द फोंगिबो मतुंगिना 6 months ahead सिक्योरिटी एजेंसी क्या गा तानरगा अखोई मसी की प्लान जे लोखलकबनी अदुगी जो मथकता सिगुम स्टेबम लाकद्रिसे कैशली तब कमेंट आइनसु खंगेबो demonetize tar kani mag dikhal some drastic thing is coming je khangeba karigiro da hojiki Narendra Modi ki sarkar ji ahan ba cabinet warep se black money mutat pasi no oigi adigi matung da khoi black money pai de ba kangbo sing ji da kayara khan moi da window kya pigre April 31st March 31st adu mayam pigre matung da paisa se ithok thok te moi jo sarkar pai ri ne khangi अखोई करेंसी क्या इन सर्कुलेशन लेडी करेंसी क्या हलक्रे क्या ना ब्लैक तलरी इरा रे खंगमंग मिन लार्ज परसेंटेज दी अखोई ब्लैक मनी वना लेहोरे अद लास्ट अखोई सेप्टेम्बर 30 बुक द विंडो हम पिरमेबा मसे द नोगी लेडी ब्लैक मनी मैन पुथरो नोगी आइडेंटिटी एनोनिमस वन थंबिगनी अदगा जस्ट नखोई बिम तो टैक्स फिरगा फाइन यावदन तगनी एन तरमेबा सेप्टेम्बर 30 बुक द फनाम पुथरै अदगा खरा म लेरे अदगी ममांग दा अखोगी फाइनेंशियल इंक्लूजन की दमकता पॉलिटिकल पार्टी एनजीओ सिंह मैम लाइरब सिंह से जीरो जनधन योजना है हांगलगा रेडी द लेग्रबने अदगी होजिक से कमाई तोगेदा पैसादी फनम थादोखरे अदगा क्यू सी टेन जलक्ति मसी याम कुपना अचोबा सोर्सिंग स्टडी दो यंगांदा मी खरना क्यू द हंजन हंजन लेपगी कनो से डिटेक्टर उतरा इंडिलिबल इंक सीजन गनी तोरा इजनेबा अदुगा लुपा लिसिंग मरी एक्सचेंज तौबा याय तौरकांदा अनी दगा हंदरई से मदु डिस्करेज तौनबा अदगा मी से खरे यामना चांस पीबगी मोंगने अददा होजिकी ब्लैक मनी हाइबस दी दा सेंट्रल गवर्नमेंट मिन तौरिसदी अखोगी टैक्स सिदबा पैसा खकिनते जालिनो सु यावरे अब जालिनो जे होजिका ने थाइनगी केनदना ट्रे पाकिस्तान तेहरान सुन नमकपा ऑलमोस्ट डिटेक्ट तौंगमदबा मयाम थाजले टेररिज्म फाइनेंस तौरी अदगा अमरोबदे येबियो और कैसे तब नुपा दाऊद इब्राहिम में ना मकना क्रिमिनल टेररिस्ट ने माना पाकिस्तान ने फमना इंडिया द डैमेज तब मिसे थ्रू द मीन्स ऑफ ब्लैक मनी ने अरो होजिक से मसी की एग्जांपल है बबू डिमोनेटाइजेशन हेक तौगी बदगी तांग निपान दगी कश्मीर दंग सिबु इरांग थोकते कश्मीर दि कमाई तौगे दम खोगी नुंग थारी लंगी अंगांग सिंग द पैसा बिर तहन बंग हाक्तने जे गवर्नमेंट खंगी अदा समाई तो ना मसी द मसी की स्टेप्स ना क्राइम हंदगनी बैंक लूट तो खोपा अदगी अंगांग फारगा पैसा तानबा लोई खंगना रे हजिकती पैसा पिनिगाई द लेन दुन अरी पैसा लोंगदबलिना सिदा ऑल राउंड बेनिफिट से लास्टिंग वे बेनिफिट सिगी खलगा आइदि प्रजासिंगना खरा वाडी से हुमांग ममन लेमना मांगोय ना हायरगा थमदनिंगे दि पॉइंट से साइड तंग ओके मखा सुन लासगे खो जले लाबन दा अखोगी ब्रेक मांगोय ना नाम तंग खंजनिंग मसी होजिक से मरोइना पैसा दी याम
फंग्रे असोब लेते दी हाई अयाम फंगदबना प्रॉब्लम मयाम अखोई above 90% होने प्रॉब्लम नहीं रिबा अखोई कंप्लेन लेसे अदबो अखोई ख्वानबन बारजा मनुंगदा अखोई माई बेल खरना पैसा से याम चावना अखोई की कनो असोब से थमकांदा मदुबो लुपा लिसिंग दा चनी लौबा चांगादा अखोई चाम लौबा चामरी दा हलगा सिगी कारबार सी पैसा से याम थुना लोय है अदुगा हेक लोरगा सु ngakhtang da एफर्ट लाउंग पोर के गन पोर हे अदुगदी हाई पैसा सिंग से बैंक थिंग ngakta ओइबनिना बैंक की एम्प्लॉई सिंग सिना नतगा बैंक की अथॉरिटी सिंग सिना सुंबा इलीगल ओइबा थबक थौरांगसिदा अखोगी सपोर्ट तौरबा हाबगी चावना सिंगनबम दे अदुगा अखोगी hand in hand चटमिनरबा हाबगी वफम मले कमाइनो मसी थोलिबा पोट याम सिंगना ख्वाइदगी लुबदि अखोगी ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी अखोइना बैंक की एम्प्लॉई सिंगसिना चाउथोकचरिस ऑनेस्टी सिंसियरिटी अफबा सिंगसिगी मरकता करिगुंबा पोट खरसु लay that we don't know कदाय दे लाइने से अखोइने बकुंथी सिदा इमेज होइसे प्रजा दुनते अखोइने नंबर 1 अखोइना कन्ना मियाम के दम त ऑनेस्टली तौजरगा अदुम थोरकपदा अखोइगी थमोइसे ने इमोशनल के आमना ड्रॉबैक होइगे से मसिदी ngarang so dum tamjagre अखोइगी प्रेस कॉन्फ्रेंस amda ngasi ju chawthongna haijeri afaba leirge di phattab su dum leirame phattab dune अखोइना थिजरिस अरे कनागुम्बा कांगुना yes we have seen it sanga expression no photo am tawi ai khudak tai khoi gi kangbu da khoi pau pije si kana dai no kadai na kana na so haidurte but till today we are very sincerely working simedi ai chok thongna je ke bank employees ki taraf tagi akhoi gi ai gi maru bcp ke na haiba nga sa gi wafam khok aina ai gi thamoi sida sok thi gumre 200 4000 kai be abadagi 2000 handarak pa haibse अखोने लेरिबा मी मैम से पीब ngam हाइबगी वाखंदने सिना ब्लैक मनी तौबगी मसिदा अल्टरनेट कैनोदा तौबगी वाफम नते जिस हाउ मच अरे क्या मु सी येंगा को एसिडी लिसिंग अमे येला यानी लिसिंग अनि येला यानी हजिसु तौरी स्टिल वी प्रैक्टिस मसिदा अरान बगी वाफम मोलेट concept aduga yes masi iraida nang sagi phami mi sing da chapkhatla hangbuda iraida nang khangani karbo bank tagi no porpuno se iraida nang khangda pon mangrabani hauzik mangrab ngasi chapio ai sida message thaeba security ga maming di panjab thaeb sida bank image da we haidan security ka akoi kano se na khong gi ka mona akoi han section view akoi ga sincerity adu koi thare are nga hamakta haibi dune अखोई की बैंक की एम्प्लॉई स्टेट बैंक होना कनो ऑफिसर अहुम भाग रही है सीबीआई ना यस दैट इज द फैक्ट असा की पैसा ये लंबा तो देखो सिका समदरे से हाँ नगी अखोई दगी लाले खंग सो पैसा चो बयिन बगी अदगी लिसिंग अनि चपी चाम तरा चपी की कुन चपी की अदगी मफम द तौबसे असि कनानो सिने अखोई चलगा अखोई जो थीजन जे रियली दिस इज अ फैक्ट सीन सु चेंजर अदगा असगी अखोइना असगी लिसिंग मरी काइबे आबदगी लिसिंग अनि तारे से सी फॉर नॉट बैड इंटेंशन नते आदे लेरिबा क्यूदो असि मसिदा ला अबनिना हौजिक मयाम द द्रगा लेसे चामचो बिसिने लिसिंग अनि जबी पूरगा पोट लेब फंगदे चामचो बिसिने मयाम द डिमांड एंड सप्लाई प्रोपोर्शनल होइदो बनेबा अदुना आइगी लोशन जे अदुना अखोगी ngसागी पोडम यावगी बनिना को मसिगी एरिया सिने बै सिंदुक चनिंगिस अदुगी दम तेन सुने बै लांगनै से सोंगी बीजेपी न करी खनबा कांग्रेस न कई खनबा मागी प्रिंसिपल आइडियोलॉजी मागी वखलों द चचबने बट वी द एम्प्लॉइज फॉर द बैंक अखोई डिस्टर्बिंग तौनी आई होजिदा आइना होजि आइगी सागी होय बसिगी ब्लैक मनी गी आइगी सु सागी खंजबेदि ले ओके याम से को जाना हाबि से याम सिंसियरली वर्क तौजे दुम याम दो फगत न सोंदरे दुम सी दिगि थिबु फंगद्रे हबनी जेना कांदा अदबु हुरान बाय सिदी याम हाइना सिंगना अखोगी मया मांग दो ओपन ट्रंग बदो लोला ट्रको स्वे अदबु कनो की एम्प्लॉइज की माइकै दिगि असुमबा आरान होई तो फम लेते फम अखोय ओजाबि जोय के बखरा हाइ अबिनिंग बु माले तापियो ओजिकी सेंट्रल गवर्नमेंट डिमोनेटाइज तौबसिदी तो प्रजा दा वाहले खोलले फार्मर गे अदु दाना मयाम कलेक्शन तौरगा सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस की अफाव लुचिंग कपिल सिबल केस थांगले मसी आइदर मतम कर सांगदोलो नत्रगा रोल बैक तौना सुप्रीम कोर्ट मधु अंत चनरो रिजेक्ट तौरेब हारिदि मोइना हारिबा कंप्लेन मयाम दो फार्मर सिंगी लाइरबा सिंगी ममिंग द सीजन रगा सम अदर मोटिव लेना
Supreme Court की only comment है वो अखोई government की attorney general दा हर पसी नोई की सिद्धि surgical operation नत्रे carpet bombing against black money ना रे बा सिमल ले जरे अरे देखी बैंक दा हंदक लाइव allegation सिंगजी की मतंग दा आई नजर उजबा point को हाई जगह बैंक की management की असोई बकैन तले इते अरे वो क्यों दा सांग ले पर बिना मीज़ सावे आई जो सावे अदुगा क्यों ले पर ना करी उम्र साइट की अंगाम ना करी ना पुलिस की नपी पुलिस हम ना कोई टोकन का पूरा एक मिनट पिरम मनिंग थम क्यों दा सिगम मैटर मचा हम चना मी की एलिगेशन हम साव याम हेंगल लेबा नेक्स्ट द मणिपुर होजे कोई डायलेमा हम ले मसे थाइन आइन मोरे चचरिंग का ना जम उरमे मोरे यूबीआई बैंक तमिलोंग की बैंक दा होजे चाम चपिना पाई ना चंगफम लेते कोई रेबा मसी करी मरुंग ने दा कोई बैंक की ऑफिशियल चिंदा संदो भी आई जो खंजबने तमिलोंग दा कैश ट्रांसफर तो बसे होजे पूरी हेलीकॉप्टर टोरी अखोई थाम द सिक्योरिटी से उमतंग पीएबा लंबी से लुट पास याम कन बनेना अददा अखोई स्टेट गवर्नमेंट सु कोऑपरेशन पिबिरदी होजिकी चाम चपी मयाम पैदना लेयना खबर द फोंगरिसे करोड़ फना यामी साबे खंजबदा मसी उमतंग पुथोकपिरगा साइड द खरा यूटिलाइज तौबि याब्रा डैमेज तौगिनो तौग्रे हाना अदमाना अखोई साइड सु खरा मोबिलाइज तौनिंगबगी विल से बैंक अमसुंग सरकार सु खरा लेहंजनी अदमाइन तौदि अखोइना मसी नॉर्मल ताद्रिबोकी मरक्सिदा कनोने खजितंग दे अवाब से कोकद्राइना अदुगा याम नुंगाइबमना मोइना तौरिबे एक्टिविटी से ए कंडोन तौजबदि नते अखोई पैसा पात त मीसिंग ngasi पैसा खरगा पाइजरेबा क्यू ले पीबदा रे कमीशन ग करिगा अदगी जनधन योजना दा मसी एक्टिविटी से कंडोन तो बनस देखो पैसा खरगा पाइरे दि क्यू ले पीबगी कमीशन फंगबगी अदुगो मीसिंग दिना क्यू जी आमेना सांगदो होले अदुदगी नेबे इंडिलेबल इंगी आइडिया लाइजे अदुबु इंडिलेबल इंग सीजन मोइ पैसा खरगा बुलि पाइजा होरे अखोगी लारबि ना खुबा कितंग टेम थोरपद मोइ दिस लेकम करे ता होरे अदगी मदुगी काइथो काइसिंग अकाउंट हमको जी लेका लेका नै खाली कोइ चीज नबि एबा सेम द लिटिल बिट करिंबा काइनो खरदा दि फै हाबनि मसिमन ओवरऑल सिनारियो मुक्तु दि नते याम नुंगाजे मतंग सद ब्रेक मरो जके ब्रेक के मतंग द खोइ तुन जके इंपैक्ट न्यूज़ की मनुंग हुतना बियंग तादन लैबि Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Ozam Pain Relief Ointment Khwang naba, kok chikpa, tang chikpa, amadi khu naba na singbada sinaba yarba Ozam Lipsap group na puthok saba Ozam sinabiyo ब्रेक के मतुंग दम यंग ताब्रिबा पुनम पुताम ऑक्सरी अखोय ngasi खनजरेबसि मोनेटाइजेशन की अखोय की तांग निपान दगी हौर मतुंग द ngasi फावदा करम फिल्म द लेरी कदाय फावदा अखोय की चाइना सि पीरी अमसुंग मसिगी अखोय की प्रॉब्लम अमसुंग मसिगी लौखलिबा थबो इंखांग सिंग मतंग द खनन ने जबनी हौजी अखोय ओजाबि जोदि खंजनिंग सि मरोइना कांग्रेस ना अमसुंग अतोप ओपोजिशन मैम सिंग याम कन्न मानरे इवन पार्लियामेंट ता अखोय डिबेट तौद फावदा स्टॉल तौक्रे वेल ऑफ द हाउस ता चंगजन द याम कन्न अखोय की मसिगी मतंग द लैबिगी फिल्म सु लेरे अदबो हौजिक सी इलीगल नि हाइरी अदगी मसी रोल बैक तौगदमनी करम पॉलिसी नो हाइरी अदगी अमरोम दमसु अखोगी पाकिस्तान की किलिंग दगी हेना साथिउ पॉलिसी ने हाबु फावुदी यावरी अदु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाबदा फॉर द लास्ट 70 years से
successive Congress government atopa government na sungtaw torom do mayam khak biggest fight against corruption amakhak yamna history of step amakhak thangakpani mahaki yum mahaki leifam magi family punam thadoga ma leibak kidam ta kathokpani karigumba lalawdi 30 December fawgi manung damaste matam piu lalagadi ma anything except logan have kanusda mato karam no akhugi lawri ba khongthang si illegal money or black money the lokhat pan natte na opposition na kanali se mato karam nan sigi pochi di aidi saying I have the hungry to getting Tidoga. So, no corruption thing, any ever say. I think next to impossible. Corruption is a definition. See, Kang the Badona Toga. Nasi country the lady say financial emergency Makalaman in a low way. Nasi in view. Plan Tog de and a Queen Hazabada, Tawi Habiti. Tauraga the Equator suffer to do. Planning is a plan is a Pajana Sillaga Wadana change a home Poropodo. That is smooth shelling. Aduni plant over plant over the Jat of Sangraga Madeda Soibalagda Madugi Awamayam suffered over the unplanned dinner. And that's why the plant over is illogical from the Entamzaga Aduga Masi Lady India the financial emergency Makalamani. Masidik out of this, what are the impacts? Masi Indiagi economy is very much slowed down. Economy, rural economy. Kainabu see Tobadagi, Nasi Tabak Suri Bamayamze. When is suffered or is it? Kiu the lepi, Pesakar Horen, Magi Mayungitan, Konabado. Mana lepi bagi times. Madugi latent periods, Sukimatic Sami. High perisima Tabak Sujaraga, Pesatan Jerum with them. Tan book numdre. So my don't see Nipam Levangani, a top level Mazuhing Tony. Continuous process, sick loss, sick right to the country and to the economy. So my to the Mangapa, Adugalena, Sigi, Hariba, Magi, proportionate, Madi the Mangi Mayam say, Madu economy, Madugi slow down, proportionately Fangani, Aduga. Next up, Hariba Mayam, lever Mayam, Gagimayam, Subigada Mayam Zina, Bangta, Bangi dos nate. Bengi Nasai case to Maranka Laktabanina 500 Pava prepared Togdri 500 note Fangdri. That simply shows that there was no planning. See the planning yaw the hybrid 100% black money black money see black money come thing do no Sigi see black money to encourage the black money to encourage the now Mathang the Bio State the Hojik Aikoigi Mayam Zina laborer mayam jina the matam mang taungle mina production as a whole next year sigi potsi slow down torkani reduce torkani adagi kai dorani masina employment da mo employment opportunity mayam se mo handarakani GDP will come down therefore aduna as a whole development in the country will be affected see the soidravni adagi mo debt level of farmers will go up. Then health sector will be badly affected. And in all sectors including education. Nasi education chachari mayam thau phangdabagi adu phangdabi thau leibangam de paisa leite. Economic blockade na tro thau thau phangdabaduna tongale adu budi thau phange but thau leinabagi paisa adu kiuda Lepaje. Lepangam. Pasum du puto the Prakta have Yampase, Habiba, Attorney General India, Mukul Rostakin having the 3.5 lakh crore, 500 and the 2000 denomination, the Akogi depository bank, out of 15 to 16 lakh crore. Aduga no mut Akogi, Delhi the 10 Akoi 10 lakhs, 10 Akogi 1000 lakhs ki mayada sula have adi yamna good kanoma la have the hadi adu masimagna akogi pain man taga thamoida satisfied to gi sam I can to jowi go highway mom see for the whole country never whole countries ki population is 120 crores plus never 1.25 1.25 so plus ni now adu di khanani adu amount un kari to it will be diluted Okay, but that's my so hari akogi
Hojik tawriba demonetization na piriba saithengsi 86% of the economy dani akhui population dani adu 1978 ta tawkiba demonetization tawkiba matam dadi higher currency do adu only 2% katang effect tawi hai yamna sound 86% effect tawi habki wafam khak leire adu hoji akhui ojabi joy congress na habi bimutungna masina it will not solve akhui black money ki problem so solve tawroi aduga economy si akhui gi yamna downfall chale aduga akhui gi sector me am da department me am da field me am da akhui saitheng me am fangi maning hale habli yabini ai yazaning hojiki honorable MLA Congress ki spokesperson na haibi giba planning wali koli khudongcha da economy back chale je ina sa haije giba Congress ki top leader Kapil Sibal na pe sum thana ira Supreme Court da case tawgram ne ba Supreme Court ki learned judge mai andana no the maram cha de na reject tawra kan da akoina sida amuk nauna naina bidai thito na kana drbai khale highest forum da naina kre roll back taro adugi mathang da Manipur Congress President Honorable Sri Tian Hawkipna demonetization je welcome tawgreba tawgram ni khabar yogni adu werga di hoji akhoi prime minister na opposition leader singchida appeal tawgi black money ki against akhoi de chaibi ga saruk padi black money samana mutatpa demonetization ki effect long term effect explain tawbada prajada wena mateng pangbiyo na aduda demonetization to was a pungni pan the prime minister doctor adu hek loi baga congress ki spokesperson Surjewala idna yamna vehemently attack tare next day da Kapil Surjewala ga PCC de banunga khar khene ba lon tawi adu gi matung yam kan tawri se Samajwadi party adu Lalu Prasad Yadav adu Mamata Banerjee hari mi sing se achau ko scandal chena mi ngak ne ba Lalu Prasad hide ju khange Mamata Banerjee masa maksu magi sarda chit scam da chaw na chen da jail chang chamang na riba mi ngak ne ba adagi mamang UP 12 sarkar da lagi ba scam mayam di palu drasu general knowledge ji ka anga loi kham le moi si khak ne ba khoi black money gi against tawri si Manipur da su akhoi gi all India gi wena su Congress party the opposition ji habit am dai masi English da kare ha ge da firing from the soldier of the common man hai common man gi awa ba pal ga masagi interest thang duk no bon mang da hoje ke nom da haije ge Manipur da sanga sabi amu pai da family yam leiba da ba chani so na tharom da khangak ba chana ba chana di hendra ka so si yam sa chen mai cinta lai ti sanga sabi manga tara ga pa ra imung du di lekai lai ra du na khun sing nge ba aduna ai sa mo suni kai ga da jam sabi kan pa ku ina khang du ko ya pa sa mara na chani ngai du ba adaga sanga sabi pai ba amadi pai da ba mi se pai da mi na masing yam hen ne Manipur da masi yeng bi aduna masidi yam seng na harda corruption mutapa gi matang da su aina haijan ngi di atai state sin di industry gi kari gi business tax ti da bi generator of black money ni heli Bombay kari kada drug tai su yam lai Manipur di black money quite gi generation to rich di thabak hapa adagi government gi welfare scheme habi jabi me mama sathok pai da government official di government gi missing jina sidagi generator ba black money jina quite gi heleba Manipur di drug karbar to missing jam nok ning mam na lowing hon ban da maga lai bang tung geng ursi da phar ga mut na atne wa aduga corruption hai tare ko mase kana go party ma mi oyam da finger thin jabagi nate madudagi generator yam tiele se khoi nurse la wi wa hong khangde thab khangde constable am da la ani di manga yor tara yor kun yore adagi MPSC gi moi gi kare hetar DSP gi rengem khantar de lak yang ka yore humbu yore hai ba mem se masi white bani am ta natte ba arga bank da thamba puthok pa yadaba pisa su oi ba ara ai di amarom da moi sing do kamai tar da khan da moi ga musu wabi amuk su nuai ado zamasi se khogi lamgum ba leba khogi sanagum ba lepsin ba hojik se adagi plot lesin ba sima mayam tonari makoi sidi tasing na phaba ngam gadra kamai togun abang manga tene moi do abang manga tene ti black money demonetize tor is gain da paisa da phaba khar wai ba income tax na Bombay da kari da phaba pau ta biram gani sanga na phaba lai lam lesin ba phaba lai mai dei ma sanga si Delhi gi Noida da kari lam lere mami ngom thogai se khogi internet da yeng ba yabne aduga CBI na su anti corruption gi case lokhot pa matam da disproportionate asset case na lai bi heleba case phaba da gi di hoji sana mayam pairameng khalaji natraga lam lere meng khalaji lam lere ma de che chang lo salaga kara khangdram ne leidori meba maming atop da lairaga si yam lai phai phaba lai ba poching do ada mu license raga tawngari se adagi Manipur da sana sa mayam je haigine
moi target this hongning musi sana de receive ka phaniam yole side da pona bazar da karida ana moina sari ba sana do kai dino sana biscuit lak bado aya mana smuggle goal ngak ne ba jawai di kari di pusana ba reserve bank de receive ka ular ba sana di yaw de ba ado kai to kai sing ka tori miam je central government and income tax na manipur je phagi na ko nuksi bi da han gi da male bang ma miam je u da ai aziki BJP ki wangalo ne thambigi ba ai koi Congress party common man gi awaba da tongaga fight to is ai koi for whom we are fighting for the people who elected us the common man mayam dugi ne ba koin to is common man mayam dugi common man ki damak tabra common man se sinna raga habra English ki wahid haraga Congress has the opposition has the habit of firing from the soldier of the common man haiba common man mang level laga tumdagi moina rifle ka silloina sinna okay adi sil adi hojiki po to common man jing silloina sinna ba haiba do somewhere appropriate time mafam jaga khara dadi madu chumamba yai sidai da common man mayam na suffer torisi say for example Delhi da tarik tarani thoi da luhong ba chamakulle all marriages fail away there mayam adan kanu mana lukhrabi mana man haijai ai chanu mi nupi ma khaktam pokja ba je aina paisa kui na tungjan jaraga lakh tara ma thoi sure si luhong ga da ni manga ni denga re adu nongyai dagi di 500 and 1000 rupee note singzi is good, it will be as good as piece of paper hanin law thol podagi di aisi budhi mame aduna ngasi modi magi wari ni ko ai gi nate modi ji ma si macha leitaba nupani macha gi nungsiba khangdaba mini matu thiramaga nupi gi nungsiba khangdaba mini mahaksu aina ngasi wari smaina ma so amuk tang di wasnu haiba mapi targa nangi TV da now masida ngai ko hai jiri se pen da budo luong ma yam du cancel tori ni kare da chi du kare da chana ba yarak tram ni na ma di pi TV gi awabu ngai ba khangdra bani na saina do pi masa gi awabu ju khangda bani hai da nu pi dun hari do ai refer to jabai wani now question di ai ko gi leiri ba hoji english da hai ba yai ai silloina sin nei hai ba silloina sin ran ba yam wa but it is for the cause of the common people I go into the common people in here. Hoy, Kanawaka corruption to Rambay, other the corruption to the Kanagumba, a top of party minasu, any party, including BJP or anybody, Malida corruption to the Yawabuda, refuse to Rambuzi, pain the William Muzi. I see I have any go. Madu, I am not blaming anybody in particular. Sigumba Zidi Adum Legini Samazda. As an ambulary, Amambalini. Kubag Lavina Kunam ladies never. So Maduda Nenagumzi, I could fight or see for the common people. Nasi, I could the lepada, say the being the lepada. Lupatrani, Toy Cup, kind of a polishing trying to cup, kind of Hapta Amada. Another Kai Lupaku Marie, Sinkumari. Madugi the Makta Angang Tabadaba. Atukimati wife. Okay. Now, Aduna, Sigumbazi. Plan toromati kari ki thokadu plan toromati thoe habani kari ki thokadu no plan toromati mayam wa hale habani plan to be definitely anybody I can argue akogi khondong bai odi 2.5 lakhs akogi kaithuk pai han bagi kano maso anogo measures one dilo kare adu reserve bank of india na extra akoi 500 adagi 1000 kari kari notes mayam kado ke atm mayam akoi akogi amuhana yana bagi kana haibiri Ozabizo, Hosi Habi disi, Karino Habi disi, Hosi Hana Matamudi Taganame, Nupi Ang Tida, Munung Device, Masai Kandram in the Lebaki, Katokani, Zatiki Katokani, Masai Karintan, the Salame, Adu Nupi Ang Tida, Nupi Ang, Wabakandum, or a problem in the Lebaka, Wale Muhare, Karino Habi. Political party, Mihut Singna, a discussion, Samainta, which is a moti, Amanama, the young voters in the town, the PL and online, I'm taking the river. Aduga, akoi wakal se akoi party vote kana basu ngang damni plus yeng biri ba voters sing jugi class ukar educate to gudu neba adu ngasi gi discussion je idi yari kai adugi level kumtha zero ena khan bani adu congress gi spokesperson kumtha bira no idea jugi quote to jabani ko quote to jabani
कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन कुमध बिरबिना बीजेपी की जो फरे अखोगी मोदी नुपी लेते कोते चाहिए कांग्रेस की राहुल गांधी ना आई नो डोंग तो बिगो आई ने चाहिए बनती को मीना नाम बुद कोट तो जब यू हैव टेकन इनफ टाइम हां ओके अदुदा कांग्रेस की जो याम राशि कंग राहुल गांधी ने नुपी थी कंग नुपी लेबर लेतब्रा नु खना माना ngang बद क्राउड से अट्रैक्ट तोंगम दन हुजिति क्राउड लेबर जगह द चटलगा कैमरा लेबर जगह द क्यू लेपि द चला मालिसी मरी गाइड कोन तौरी सिंजे इंडिया की इंटेलेक्चुअल क्या थी है केजरीवाल माइबा नरेंद्र मोदी से नुपी लेते चमे माइ नुपी हुंदो मे बु हाइरसी राहुल गांधी से नुपी थी कंग दबा नुपा ने हाइबदा हाइमन मुथो ओइबा मरमदि सीजन रैबा लेंग यारगसु अखोई मणिपुरी कंटेक्ट से मासी हजि करे हाइबि नो एक्जेक्ट लैंग्वेज मक्ति सीजन निंग्रे अदुगा मकोक्ता अखोई पॉलिटिकल विजडम बैंक्रप्सी लेयेबा माना ngang बताबी निंग्रने अखोई मणिपुरी कांग्रेस की लीडर फाव मयाम लेबु राहुल गांधी बु कांग्रेस की लीडर ने नमय पुनिंग द थमोय द रेस्पेक्ट तरंगद्रो आइदि मणिपुर राहुल गांधी से अंतंग लाक्तना भोट खे खोमबिर राव हाइने केन माना भोट को मतार गदि मणिपुर भोटर में जो वा लाउन कांग्रेस दे पाइथोरागा अखोई पार्टी संग कदरे बीजेपी के वंदी राहुल गांधी लाख कने हेबनो जागिसे आई काना गनि खले काना गनि खले वांग आमद रासिया में मते तनिंग देबा अदुगी जे मथक मंगोन द मकोक त करिंद यावदि जे आई मंगना बु उइबा अदु कमाई तोना अखोई कांग्रेस की ऑल इंडिया की द लारिक हाइरा पावर मयामना मोगी फैमिली से योमी से करिगिनो मरम खंगे नेहरू फाउंडेशन राजीव गांधी फाउंडेशन मयाम लेरिबा इन्वेस्टिगेशन तगुदबा अद मखा ताना दे यामना स्लक फेस हाइतरे सिगुमबदा हाइदबजे तगजरोय अदगा कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन रिक्वेस्ट तगजरी लैंग्वेज नुगै खर चूज तबिरगा अखोई स्टैंडर्ड वाहंगनजी तारिबा वोटर सिंग व्यूअर सिंग ना हायेंग कनदा यूट्यूब थागलब कमेंट में द पाबियो अदे यारे थागवागन जे बखरा जिगिदा आईदी कोट तौजबनी ओके के कोट आईगी ओपिनियन नति दा माने मा अदो अखो जलिल कनो तकी मुक लासनी से अखोई फीलिंग हाइजबो यस अखोई वरी सानगदब खंगनिंग बदी मयाम दलिदि होय जादे खंगनिंग से हतक्सी अखोगी उखुल अमसुंग तमेलोंग द 122 अखोई सामग अखोई करोड़ सामग कुनिथोइसी हाइबा नि से थाय दुगु मणिपुर की नमदु थापुर सी अखोई 1.7 हाइतरे अखोगी सामग तरे नि थारे से मोगी 3 लाख पॉपुलेशन दे मतमदा 61 फंगे अदु सोंद थारे इज नो अखोगी सामग तरे खतंग ने मस्की पोसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना अखोगी मागी डिस्ट्रिक्ट वाइज की ओइना एनी थानिंग बा सी थता थाबा बा अदुगी बैंक की ऑफिशियल खंगन दबना तरे स्टेट की कनो तोद्रगसु मोइना लौनिंग स्टेप से लौ याबरा हतकी मतंग से कमाइना अखोगी हाइबिनी रिजर्व में नान थाबा पैसा से अखोगी रिजर्व अखोगी वैली की दी सी हौद्रिंगे दा अखोइना डिस्ट्रिक्ट होम दे तमिलनाडु उखरुल एंड मोरे असै ममांग सुपन बिग्रे सिगी लंबी सिदा अखोगी सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू रिबिटिन सत्प यादबगी अकी बिलै स्टिल अदुगुंबा एरिया दा अखोई चॉपर की सर्विस से रिबिटिन तवे स्टिल इन नागालैंड की अखोगी दिमापुर लंबी फाउ सिगी मफम दे लेरिबा सिंगसे मोय चॉपर की सर्विस फंगो बट वेरे जुनुवतुगुंबा तुवनचोंगुंबा मोनगुंबदि चॉपर सर्विस ले अदगा सिगी अखोई डिस्ट्रिक्ट अनीसिदा हुसैनग्रीबा पैसा से आरबीआई नथारी रिमिटेंस से डिस्ट्रिक्ट अनी 61 and 61 मोय दे या तोइना सि गवर्नमेंट की पॉलिसी इट इज नॉट फॉर द टोटली फॉर एनी बैंक गवर्नमेंट सि तव यारे ना खनरगा तौगिबो वाफुने अदगा मरमदि अखोना खंजाबदा मैम जी हम कनो सी नहामतर सिदा सिगी फोरम द डिस्कशन तव बट अखोगी बैंक की साइट की चम बैंक की साइट की खंजाबदि मसे याम तोइना चलपे यादब रिमिटेंस से याम तोइना चलपे हाइबदि मोरे द हजि पैसा मैम तारम गन ले तमिंग द तारम दन ले बट रिमिटेंस सी हादो यादब निना सिगी रिमिटेंस सी चटले हबगी सोंगी वाफुन तव अदगा नसे आइना एज आइना मो छिनजरिस आई अनि वजानी की कनो तोरगा अखोइना मो छिनजरिस अखोइ यस अखोइ दि यामना के हाइतारे यामना डिसिप्लिन लेबा कनो नेना लौजरगा को यस अखोइ अनोबा सिस्टम लाप मतमदा अखोइसु हाना सेम साधना लेहु बदि लेहुदे बट अखोइ वाइ रियली विथ टाइम अरे अखोइ याम एग्जॉस्ट होरे स्टिल लेबाकी नि हाना खलगा को फबा फतवा मागी पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मसा मसा की प्रिंसिपल की आइडियोलॉजी न तोंगान बमने अखोइ दे सादा कनोम पीबनी नको लेबाकी नि न खंजर को थोक छुरी कनान फगदे करम सिस्टम तौगदे एनी क्रिटिसिज्म जुना तोंगान बम तौजगर को स्टिल
पैसा फंग फंगदबन तोंगाबन अखोई सा थबक सुबद स्ट्रीमलाइन ओइद्री स्टिल वी आर वेरी एग्जॉस्टेड स्ट्रीमलाइन ओइद्री अदगा मै पैसा फंग फंगदबदुदी अखोई गवर्नमेंट की करी की नते सिददी बीजेपी सु होबि तामि अरे कम्युनिस्ट योगी एनी पॉलिटिकल पार्टी से पुंजन भी सपोर्ट कोऑपरेशन दरकार नहीं अखोई तेंतक ना कनु बसी हौजी अखोई गैस अखोई सी स्टॉक सी लेका हैब दोना एवरी बैंक सिदा अखोई ngasi स्टॉक से अखोई सामा जपिदना अखोई लाख सी ले करोड़ सी ले काना मसी थिदो बिगदी अखोई कस्टमर सिंग जेना खुदुंग सारोइदा मसी की पॉलिसी ले ngasi से ngarang से अखोई की रेमिटेंस लाए 281 crores रुपा चाम चपिदा करोड़ अमा से हाइदुक फमदी थोक्तबनी को बात हौजिदी लोई खंगने रेमिटेंस करम मतम द लाखदो पैसा क्या लाखदो को हाइदुक न दे बट हौजिदी ओपन सेक्रेट होय बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन से याद ए मैं पैसा लाखदो रे का ना खरन फाथबदो लुपा 280 मान से को 101 करोड़ न लुपा चाम से पीने बट कनोना अखोई की तो 280 करोड़ से ना लुपा लिसिंग अनी से पीने अदगा मार्केट मसी चनबा दु मतम दु पोरकनेबा बट वेयर इज हौजी अरुबदा आइन खुदुंग चाब लौजगे को ओजानी की याम नुंगाइबा सु तारे को वी बैंकर्स सिंसियरली वर्किंग करिगुंबा फत्तबा थोरगा सुको एनी अखंग मन को पाउ पीबो अखोई पलमना चुमचुम इना सु लेट अस नत्रगे दिको अदुना तौग्रेने लेग्रगा दिको देयर विल बी नो एंड एनम दिलेन से ब्लेम गेम की मोता कोऑपरेशन yes right सपोर्ट पिने से that's right I like it प्रॉब्लम से सॉल्व तौसी टेकल तौसे अपने अदो अखोई स्पोक्स पर्सन निम के मखरा फुंदोक निमना याम तेतक अरोइबा ओइना तेतक माइ केनोने अखोई की केनो सी सडनली ऑल ऑफ अ सडन तरपसे प्लानिंग याउदी दम या जनिंग प्लानिंग आम सांग तो रिपीट तौजररो सिक्रेटिव ओइबा अखोई डिमोनेटाइजेशन अहमबगी 1978 तौगिबसी श्रीमती इंदिरा गांधी की मतन 75 इमरजेंसी mun तौगनी तरमनेबा अदगा लीक ओइबदगी डिफर तौगिबने अदगा सिगुम ब्लैक मनी की एगेस तरको वार जदी कांग्रेस न ओइगयो जनता पार्टी न ओइगयो तौदे यादमने 78 तौगिबा मसी सिक्रेसी खर संगेबा ngसागी ऑनरेबल स्पोक्स पर्सन हाइबिगिबदो फाइनेंशियल इमरजेंसी दो सिदी फाइनेंशियल इमरजेंसी दगी हेलबा वार ऑन बैक मनी हाइरुनेबा वार ने will suffer shortly for a long time again. I said some decisions. Okay. नहीं केनों तो हंगजनिंग इसे से कोई की बैंक की स्टाफ में आमदा मसी सफर तो रिबा कोई की पीपल की मैं आम की पॉपुलेशन मैं आम से दा लाई में आम से की फेस तो बदे वाई न थंबीरी से प्लान तो रमदी कर्म तो बैकअप तो गदगी हाई बजे खरा अपॉर्चुनिटी पिरम होइद्रो planning is yaduni okay that is lacking okay yam ngate koi bank yam kan hodari habani oda bisoi congress na habana planning wat padagi hojik su branch khara thabak suri lacking wo hai kiu leitre ne lution bino last ta ko ki paisa thamjin da ya de kana agum khara di paisa ju singanga ne ba na I yamna kai haitare napan gi nataba hoje khoi branch me am hoje लोन मंगमद्रे हदि लुइद्रिबो तबक ओके बैंक सिंग की स्टाफ मैम ना कोगी मैम अवाब खांग याम कन होनबिरी याम कन तौरी हबनी तसिना मैम की प्रॉब्लम सॉल्व तोनबा अदु पैसा मतिक चाना लाक्तगदी मदु प्रजा मैम द फंगन ngमदबनी मतंग द बीजेपी अमसुंग कांग्रेस की मरकता कोगी मोनेटाइजेशन की मतंग दा कोई ब्लैक मनी लोथोप ngमनी ngमोय सिना फबपुर कनी फबपुर ओय हबगी ओम जे मणिपुर सो कोई स्पोक्स पर्सन अनिना सब चाना दम थंबिरी कोई व्यूअर्स सिंगना मयक सिंगना उबिबो फंगनी मसी कोगी इंडिया दसु पुन्ना होजि अपोजिशन अमसुंग बीजेपी की मरकता यामना चावना सी कनो लरी हाई पोर्ट सिगी अरोइबा कंक्लूजन करम तारके हबदुदी तसिंग लाखद मतम सिंग सुचोय सोइदना अखोय प्रजा म्याम खंग ngमगनी अदु लाइब फबदी ngasi डॉक्टर एनजी बिजोय स्पोक्स पर्सन एमपीसीसी अदगी बीजेपी की स्पोक्स पर्सन मणिपुर प्रदेश सोंगथाम बिजोय सीआईएस लीलाबंता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स ऑफ एसोसिएशन नॉर्थ ईस्ट सर्कल इंफाल रीजन की सेक्रेटरी अहुमबु अमुक हना ngasi की डिस्कशन जे सरुक याबिदना यामना प्रजा म्याम खंगबदा कानर वफुं का थबिबिगिदम अमुक हना थागस फोंदोक्तरी लोइना मथंगी एडिशन की मनुंग खुटना फाउगी ओइनदी मिजेंग ताबीबो पुनमुक्ति काजनबया थंगिजरी पिनबिसी